babu 43 salasata wa arbaun dambugal capantati e naya capannayyi e tataɓangal ka riyadu salihin no yewtan ikram ahli bayti rasulillah fi teddingol noon joni yimɓe suudu nelaɗo ɗum sallllahu alayhi wa sallama wa bayana fadlihim e ɓanginalngol en ɓural maɓɓe ko ɓe ɓuuri en kon enen hedditiɓɓen ɓayno yimɓe suudu nelaɗo wonti yenneteɓe jasinteɓe saboteteɓe heferɗinteɓe towdena e junngo woɓɓe goo e feddeji woɓɓe goo tawɓe ko dambiniɓe ka diina tawɓe ko wi'itiɓe kañum kadi min ko julɗo ɗum yo Allah subahana wa taala on dandu en ɗum mahin ka toɓɓul ley ka kodum ɗala ibnu usaymin rahimahullahu taala o cheikhu yo maki wo wa ahlu baytu rasul koni yimɓe suudu nelaɗo ɓen yan qasimuna hiɓe fecci ila qismain fade pecce ɗiɗi qasmun kuffar bimana qasmun feccere go e kuffar ko heferɗi kuffarun ko heferaɓe fa haulayi ɓen ɗon laysuɓe wonali dey min ahli bayti jeyaɓe suudu nelaɗo hono aba lahabi en ɓeɗo koɓe bappa nelaɗo tigui tigui kono ɓeɗo innetake ahli bayti rasulillah wa in kano lati gariba lahu koɓe ɓattodiɓe nelaɗo finno saabi ka dambe lakinnam sikon tun kamɓe laysuɓe wonali min ahli baytihi jeyaɓe yimɓe suudu nelaɗo lianna allaha sabuno allah qala o dalani li nuhin alayhi salatu wassalam nande annabi nuhu hina qala tumande annabi nuhu ma kono rabbi joomi inna bni min ahli ɓiɗɗo on ko jeyaɗo e ɓeygure ande nde ɗulle a dandali on ɗon wa kana ibnahu tawi noon ɓiɗɗo makko on kafira ko kefero kono noon allah jaabino qala allah daali he ko annuhu innahu laysa min ahlika he a dawni on na jeyaɗo yimɓe ɓeygure ma nden few no suratu hud aya 56 donc ko wiyete e alu bayti nelaɗo allah sallallahu alih w sallam en wata naɓude ha ley ko wiyete alu bayti nelaɗo ko gomɗinɓe mo ɓen jokki mo tawata kadi koɓe fami ko ɓen ɗon wiyete ɗum qala llahu taala allah tedduɗo tow ɗon o daali mahin dow innama yuridullahu andu ko allah faala li yudiba ko nde naɓata o ittan koɓe moɗon arrijisa lette ɗen soɓe on tuuni ndin ahlal bayti wa yutahhirakum tathira wa qala taala allah daali nokkugo wa man yu'azzim kala mawninɗo teddini sha'irallahi mandeji allah ɗi fa innaha min taqwa al qulub wa an yazida ƴettama yazida bun hayyan qala wi in talaqtu mi yahwi ana min wa husayn bun sabra e oɗo wa amr bun muslim e oɗo minen ɗo tata mi yeehi ila zayd ibnul arqam radiyallahu anhu falamma jalasna ilayhi tuma nde min jooɗino ka makko qala lahu husayn wiyanimo e wala qad laqita gomɗi a hawri ya zayd kayo zayd a heeɓi hayran moƴƴere katiran ɗuɗunde fi honɗum an ra'ayta rasulallah a yiri nelaɗo salah sallam yitere ma nden wa samita hadisa o ananiri yewtereji makko ɗi nuru ma ndu wa gazawta ma'ahu aɓi jihade wondude makko wa sallayta halfa o a juuli ɓawo makko laqad laqita gomɗi hawri ya zayd kayo zayd hayran kasiran moƴƴere ɗuɗunde haddisna yewtimen ya zayd ma samita konko nanuɗa ko honɗuni ko nanirɗa min rasulillahi morde nelaɗo allah sallah sallam yewtimin ɗum qala zayd jaabi yabna akhi koye ɓiɗɗo nene gotan wallah laqad kabirtu gomɗimi mawni laqad kabirat gomɗi mawni sinni duuɓi an ɗi moƴƴa waqada mo ahadi ko ɗum woni jamanu angun feƴƴino jamanu angun ardinoke feƴƴi wana situ mi yejjiti moƴƴa ɓawda alladi yogay ɗin piiji kuntu ɗim laatino ayi miɗo hunji min rasulillahi morde nelaɗon sallah sallam fama haddastukum kala ko mi yewti on faqbalu jaɓe wa mala kala ko tawata mi yewtali on fala tukallifunihi wata on fawan ɗum beeyo mi wowlu par ce que haray no wawa mi yejjiti woni summa kala refti o wi ɓama rasulallah nelaɗo allah sallah sallam darino yawman ñande goo fiina hakkude amen khatiban himo khutuba bima yudu'a khatiban khutuba bima khatiban himo khutuba bima in ndiyan yudu'a ɗan no noddire humman ko noon ɗan wiyete ɗum nden nokkure ko on to bayna makka tawal madina ko hakkude makka e madina ɓawo fuɗɗike hutubugol ngol famidallah o yetti allah wasna alayhi o manti allah
ko ɗum ko anndingol en kala waɗoo bayana kala waɗoo dars ko yo fuɗɗor kala du'otooɗo ko yo fuɗɗor yettugol Allah mantamo wa wa'aza o waaji wa dakkara o anndintini summa qala refti o maaki amma ba'd ala faame ayyuhan nas fa innama ana annde min mouhammadou basharum komi neɗɗo yushaku tawɗo ɓattike an ya'tinde arata rasulu rabbi nelal joomi angal e an tawale forcément fa ujiba ko beemi noto ko beemi jaabo mi mana alegoy ɗum ko firi ko malakal mawt ko ɓattiɗo arde ka an noddalan ɗulle ko beemi notomo awalegoy hani ɓeyden firde alegoy ko raɓɓiɗi kon komi ɓattiɗo kami maayan wa ana min tariku miɗo accude fiikum hakkunde moɗon sakalayn piiji ɗiɗi tedduɗi piiji ɗiɗi kelɗuɗi awwaluhuma arande majji on kanji ɗiɗi koni kon premier kitab allah ko deftere allah nden fiino e mari alhuda peewal wan nuru e ndeygo fa hudu jogiteɓe kitabillahi deftere allah nden nani wastamsikoɓe jogitende ko ɗuni gollitirende ko nde noon tawata hino hawka hino yeeba ananay goɗɗo e men no uddita hundukon ha hatta wiya janngugol ngol no moƴƴi kono min ko tawoni ala ko ɗum woni haɗude mi jannga ɗum kanko emo sikka ɗon ko o garanjo himo hattini e kelɗude o annda enen hiɗen hattini e yaw yawitagol mo e jaasingol fii makko e liɓugol bote fii makko o annda fa hasta nelaaɗo Allah lerɗini moƴƴa ala kitabillah fi jogitagol deftere Allah nden wa rahaba fihi ɓe lerɗini fii muɗum ko gootum summa kala defte ɓe maaki wa ahlu bayti awa ɗimmun ɗum mecceeji ngomon ɓeygure suudu anndu ɓeyguli an ɗin ɓiɓɓe am ɓen proche ɓe am ɓen awa ɓeeɗo ɗiɗo kadi udakkirkumullaha miɗo andintinira on fii Allah miɗo waajora on fii Allah fii ahli bayti fii yimɓe suudu anndum jokkeeɓe moƴƴoɗon e maɓɓe adkurukumullah miɗo andintina on sabi Allah miɗo waajo on sabu Allah fii ahli bayti fii yimɓe ndu suudu an nelaaɗo filliti ɗum ɗo wono laabiiji ɗiɗi fa qala lahu husayn innanimo o anndi ko zayduni fillitaade yoga e piiji ko naniri nelaaɗo ɓe suɓani en noon ko zaydi filliti ɗon kon ko concerni kon dambugal men ngal yiɗugol ɓeygure nelaaɗo nden hara wonaali yennowo ɓe hara wonaali sabotowo ɓe on sayi o wii waman ahlu bayti komɓene woni yimɓe suudu ndun ya zayd kaye zayd alaysa nisa'uhu wona sonnaaɓe makko ɓen wonaali sonnaaɓe makko min ahli bayti ko jeyaɓe suudu makko ndun on sayi qala o jaabi nisa'uhu sonnaaɓe makko ɓen min ahli bayti ɓen ko jeyaɓe suudu makko ndun non walakin kon ahlu bayti yimɓe suudu makko ndun man hurima sadaga tigi tigi ko ɓen ɗawaɓe ko wiyete kon zakka kala wiyaɗo ñamata zakka sabu siɗɗugol ene laaɗo haray o jeeyama e ahli baytihi qala toujours Huseyni landiti wa man hum kombono woni ɓen haɗaɓe zakka qala hum ko woni ɓen ko alu ali ko ɓeygude seydna aliya nden wa alu aqile ɓeygude aqil nden wa alu jafara e ɓeygude jafara nden wa alu abbas e ɓeygude bappa abbas nden qala wi kullu haulai dendanangal ɓeeɗo hurima sodaga ɓe harminanama ko wiyete kon zakka ɓe ɗawama ɗum ɓe ñamata qala wi naam rawahu muslim wa fi riwayatinaɗe fillahi ala faame wa inni min tarikum miɗo accude fikum hakkunde moɗon sagalayni tedduɗe ɗiɗi ahaduma gotele majje kitabullahi wa huwa ɗum noon hablullahi ko ɓoggol Allah ngol ko diina Allah kan man ittabahu kala jokkiɗo ngol kana haray laatike kana haray o woni alal huda e dow pewal sikki o ala haman tarakaw kala accutoɗo ngol kadi kana haray o laatike alal dalalatin e dow majjere ɗon kadi sikki o ala wani ibnu umar ƴettama abdoullah ibnu umar radiallahu anhu an abi bacry ni siddiq ko ƴetta abou bacry radiallahu anhu mawqufan hadis on ko waɗaɗo mawquf alayhi e hoore makko bimana ko darnaɗo annahu no ko woni no kanko qaala wi urqubu muhammadan habbite muhammadou sallah sallam fi ahli bayti ka yimɓe suudu makko no ƴewte muhammadou ka yimɓe suudu makko no aligoy watte yiili e yimɓe suudu makko no e ɓeygure makko no rawahu al-Bukhari mana urqubu mana ƴewte ay ra'uhu ko aynemo wahtarimuhu teddinonmo wa akrimuhu teddinonmo ko ɗum ko fanda urqubu ko mawnine teddine ƴewte nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e nder yimɓe suudu makko no ko wiiri noon ɗo yo teddine ƴewte alaygoy koye nelaaɗo teddine
ƴewte hakkude ɓe nguure munde awalegoy kadi koyeɓe ƴewte no ɓe wuridiri e maɓɓe fi enen kadi yo en anndu kono no wuridirten e ɓe nguure meɗen nden on faami ka wallahu alam ko Allah subahana wa taala noon ko annduɗa e ngal dambugal men ɗo kadi ngal juuta dartoɗen ɗo kadi yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi wallahi ɗo komi toroto on mi haajo on toujours bere ngel faamuyel raɓɓuɗungel ngel joni on jonnude ɗo yandi wota on ɗuytu ngel ɗo kadi ta hay ngel ɗo kadi fo muɗum on famata sowna ɗum haray moƴƴali faamu hun komi jogui konko raɓɓuɗo konko naade laayi ɗum wallahi ko yiɗugol kurkanagol Allah subhanahu wa taala kurkano diine islam kan tawata min kadi yomi heɓu gollal ngal mi nafiri julɓe ɓe mi wuuride ɓen mi nafa julɓe wuuroyowɓe iwtiɗoɓe ɓawan ha ñande dargal dari e fiɓe musidɓe am faalaɓe janngude kono ko voyageur ɓe ko doginoɓe musidɓe am faalaɓe janngude wonɓe fulawa hino soppude rema reena mano ni'ude musidɓe am faalaɓe janngude hino extérieur hino gollana société ji hino fina dawa musidɓe am faalaɓe janngude kono hino ka nder bureau ma hino ka nder kan fiyo goto kala e ɓeɗo hendo ɗiɗo tafsir ji jannga waaji to toon ko ɗum ko naadila hen ɗum wona saabu jogagol gandal haray ko anniye on tu woni ko janɗi mbawdi ndi hino raɓɓiɗi kono toujours haray musidɓe an julɓe kala mo ɗi tafsiriji an hewti foti miɗo wuuri fetti miɗo maayi miɗo tori mo du'a yo waɗanan du'a ko du'a on woni komi doomi ko woni komi ɗaɓɓi surtout yo toranolan Allah fi yafuye bakkatuji anɗi e marangol lan kala baraji komi heeɓi mawninana lanɗi ɗuɗɗinana lanɗi hara ɗi bonali o yoɓiralan aljanna adina e lahara min e durriya an on e dendanangal julɓe hedditiɓɓen yo Allah itta en andeji men ɗin yo Allah okkore en faaliji men dagiɗi ɗin yo Allah faami en alqur'ana e sunna yo Allah waɗi en gollitiroɓe ɗiɗi ɗi o yaafo en so ƴettita en o naada en jannatul firdausil a'la min wonɗo janngude on e ɓe zurriya an on e ono wonɓe lan jentade ɓen yo Allah hawtutu en ka jannatul firdausil a'la allahumma amin